वास्को मुरगांवच्या सेंट अँड्रू चर्चीक 450 वर्सां पुराय जाल्यान. वास्कोच्या सेंट अँड्रू चर्चीक 450 वर्सां पुराय जाल्ल्यान वर्सभर कार्यावळी चलताले. शुक्रारा सेंट अँड्रू चर्चीन व्हडा दबाज्यान उत्सव मनयलो. गोंयचो आर्च बिशप फिलीप नेरी फेर्रांव तशेंच गोंयचे मंत्री आमदारय सेंट अँड्रू चर्चीच्या सुवाळ्याक हजर आसले. मंत्री माविन गुदिनो, आमदार आलिना साल्दाणा, चर्चीचो फादर गेब्रियल कुतिनोन सुवाळ्या निमतान खोस उक्तायल्या. आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोबे आसूं. आयज भाग्यवंत आंद्रेची वास्कोची फिरगोस आपल्या 450 वर्साच्या उत्सवाची लोबाजीक उक्तावणी करता. ह्या उत्सवाच्या समयार आमी संतोसता. सगळ्या वास्कोच्या फिरगोसकारांक आमची परबी दिता. ही उत्सवाची समोरवणी वास्कोचे पवित्र सभेक एक खिरीत देवान दिल्लो सवेक आपलो बावार्थ समोरवंक, आपलो बावार्थ खोलावंक आनी खरीत भाशेन ह्या बावार्थाचो प्रकाश समाजान फांकोवंक. ह्या उत्सवाच्या समयार हे फिरगोशेन एकचार वाडून वेचप आनी ती सगळीं सांगाती बरेपण, शांती आनी प्रिती मोग मोगूंक वावुरची म्हूण हांव आवडें. सगळ्यान देवाच्या आशिर्वादान बोल्लोलो उत्सव हांव आवडें. एकदम विशालकायेचो दीस कित्याक आमच्या इगोर्जेक 450 वर्सां भरतात आनी मावट मेवल्यार लोकांक हे मावटाचें देणें म्हणटच आयज एक विशालकायेन इतलो लोक जालो आमच्या इगोर्जेन आनी ह्या वर्सा एक विशालकाय समोरमूक आमी वरोसभर कांय कार्यक्रम करून दवरल्या. एक हेतू म्हळ्यार लोकांक एकठांय करपाचो आनी अदीक करून लोकां मदें इश्टागत भावपण वाडोवपाचो. It is a great day for the people of Vasco because today St. Andrew's Church celebrates its 450 years, a milestone in the history of the church, and it fills me with special joy to say that I was a part of the school, St. Andrew's School, and this was the church that I came every time and any time I needed some help. I would come to the church to pray to St. Andrew's for guidance. So this is also a very special day for me, and I'm sure St. Andrew's will be showering his blessings upon all of us today on his 450th birthday celebration. It is a very happy occasion that the St. Andrew's Church, a very important religious institution, is completing 450 years, that too in the port town of Vasco. At one time this was the only parish where all the community used to gather, pray and believe in God and do their prayers with so much of religious fervor. The very fact that we have moved 450 years and are moving beyond shows that the Goan people are deeply religious. Whichever religion they may follow, they have deep faith. They follow religion with deep reverence, with full faith in God, and they believe that there is somebody up there looking at us. Therefore they do the right thing. That's why Goans are known as right thinking people, people who do right and who have got a good strong character. It is precisely because of institutions like this, because one must remember, religion, you may follow any religion, but religion gives meaning in life.